أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق من تذكر جيران بذي سلام ما زدت دمعا جرى من مقلة بدمي. أضحبت الريح بتلقاء كاظمتي وأومض البرق في الظلماء من هضمي. Apa arti kafir sesungguhnya? Soalnya saya pernah dengar, lihat penjelasan Ustadz Kondang, acara hitam putih, rasanya tak pas. Acara hitam putih lah pula ditonton. Pembawa acaranya aja kafir. Kafara, kafir. Artinya kafara jadi bahasa Inggris cover. Kafir, cover. This is hard cover. Ini cover keras. This is soft cover. Ini cover lembut. Saya, ibu tak bisa menengok ini. Kenapa? Karena ada cover, kafir. Kafir artinya penutup. Orang yang kafir itu kenapa disebut kafir? Karena dia menutup nikmat Allah yang paling besar. Apa dia? Kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Deddy Corbuzier itu kafir? Kafir. Karena dia tak mengikuti kedatangan Muhammad. Kalau dia tak mau dibilang kafir. Kenapa kalian bilang aku kafir? Karena kau menutupi nikmat yang paling besar. Tak ada nikmat paling besar kecuali nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.